Banane guys, igama ngiqibile ngiphathela amazwibela omkhokha angomhla ka-20 August. Hey guys, ziyaqhubeka indaba komthembu ushubile. Hey Khulekani uhlaza uyadelela ubhuti ngathi wakele esikoleni ukudelela. Bekade-ke ekhuluma nesithombe sikayise laphaya emtshela ukuthi akazise phela abanye abantu ukuthi ngempela uyena okhethiwe, hayi uSiphamandla. Lapho uSiphamandla bekade engconde ngekhona elalile yonke inkulumo. Uze wakhala minyembezi uKhulekani ezama phela ukucela uyise ukuthi aveze phela nakwabanye ukuthi uyena okhethiwe. Umane wathi uSiphamandla aqhudeni. Wathuka uKhulekani wathi unesikhathi singakanani umile la? Wathi mfowethu kwethu, ngiyazi ukuthi lokho kwenza ucabanga ukuthi kulungile okwamanje, kodwa ngicela uyicabangisise yonke lento oyenzayo. Ukuba ubaba befuna wena kube ngumholi waleli bandla bezobe sebacacisele bonke abantu. Wamane wathi uKhulekani, ungicacisele nje mina, ungicacisele mina, futhi ngekudala nje kungensuku zikatshwala bonke abantu bazobe sebazi ukuthi yimina okumele aqhubha leli sihlalo. Wathi hayi bo mfowethu, musu kuyenza lento oyenzayo qhudeni, ngiyacela, ngisacela nje uyicabangisise yonke lento le. Wamane wathi uKhulekani, inkinga yakho ukuthi wena udle umona ukuthi ubhizi qhubela isihlale ngesisone sakho. Sekuvela ubala manje ukuthi imina okumele ahole ibandla likababa. Waqhubeka nokwehlisa umoya uSiphamandla. Wathi bafo, ngiyakuthanda, ngikukhathalele, angifuni ukulahlekelwa uwena. Wathi kanti nami angifuni ukulahlekelwa uwena, kodwa uma ukuthi ufuna silwe, hayikhululeka bafo, mina ngizosilela lesi sihlalo. Noma ngathiwa ngiphuke ingalo, impela hayi ngiyolo, impela ngile kuze qhiphuke zona izandla zami nezingalo zami, ngoba impela ngihlehli bafo, angehli kulesi sihlalo. Hey guys, akuphelanga-ke lapho. Uhambile-ke futhi uKhulekani eyofuna phela abantu bomkhandlu besigcina isithembiso sabo, ngoba wabanikeza phela umholo, waphinde futhi wabathembisa indawo phela yokutshala, waphinde wabanikeza ne-medical aid. Usiyabatshela-ke namhlanje ukuthi kumele bameseke ngokuphelele ngoba yena wenzile imangaliso eyinkulu kabi. Washo futhi ukuthi hayi akusinoma uba ungenza lezi imangaliso, umfokazana soza akwazi nje ukwenza imangaliso enje, zenziwe ngoba phela egcotshiwe yena. Ayi uphakathi umane nje wayishaya indiva leyo ndaba. Wathi ya wena Khulekani, awuvazeni isifundo kuma Mzobe benomlungisi wathi uthini kumina? Wathi engizama ukusho ukuthi wathi ekuthula uthini vele kade ngabona wena ukuthi awukazi ubikhona, wena ulona ikhona wena. Wamane wathukuthela-ke nawe phakathi wakhe wathi ye wemfana, angizomba la ngithi phuhle ngizona ungikhulumela umbhedo, uyahlanya wena, umhlanya wodwa lo ngitshela wona. Waqede waduba wahamba phakathi wathi hamba, kusho uKhulekani. Wathi vele bengazi wena ukuthi ngeke uze ungikhethe, angithi phela uSiphamandla ungumkhwenyana wakwakho, yingakho nje ukhetha kona ukuthi ungidube. Nina abanye siyahlala-ke la siyaqhubeka, yimina umkhululi waleli bandla manje, sizwana futhi nina kumele ningiseke nonke ningiguqele. Hayibo guys, ushubile. Akuphelelanga-ke lapho-ke manje indaba ezibuhlungu ukuthi umphephethe unina uyena-ke manje sekumele athwale leli joka lokuthi alamule phela amadodana akhe. Uhlale phansi nabo wathi, madodana ami, ngizamile ukukhuluma nonkosikazi benu, kodwa kunhlangazimuka nomoya. Manje ngiyabona ukuthi sekumele ngikhulume nani mina njengonina wenu. Ngicela niyeke ukukwebhana. Manje senimane navula intuba yokuthi izitha zenu zimane iqede ngalula ngani. Ngiyanicela. Wamane wathi uSiphamandla, isikhulumile-ke indlovukazi. Khulekani, kuzomele wenze okufanele. Wathi uKhulekani, wema awukungitshela, ubaba waliphimisa igama elithi Siphamandla kumele ahlale esihlalweni emva kwakhe. Wathi umphephethe, hayibo uthini manje Khulekani? Wathi cha, ngibuza umbuzo ukuthi wathi uSiphamandla yini walisho igama lakhe, ngoba ngiyabona ukuthi lo usitshontshile lesi sihlalo. Wabona mina ukuthi ngisakumuntu osindisiweyo. Wamane wathatha leli thuba wahlala esihlalweni ngesisone sakhe esami lesi sihlalo. Kazi kuthiwa uSiphamandla siyamazi lekhaya, indlela zakhe asikayikhohlwa. Bekade eyisidakwa lo ephuza, ubaba bengamfuni umuntu ophuzayo. So belinda mina, engiqeqesha mina, engilungiselela ukuthi mase sengibuyile la kade ngikhona ngithathe lezi intambo lezi zokuthi ngibe umholi. Akuphelanga-ke lapho uthe sashwaqeke kanjalo umphephethe ezamazwi aphuma kuKhulekani. Wamane wathi Siphamandla, ngiguqele manje. Wathi hayibo uthini manje Khulekani? Wathi ngiguqele njengomkhululi wakho. Wayibuza wayiphendula umphephethe ukuthi ushonephi uKhulekani wami engamzalo obekade eyimvu? Lo bhongoza osebhodle emzini wami ubani kahle kahle? Hey guys, yabo mekuthiwa
unomkhosi lo ofake lo pelepele ekhanda likakhulekana uyakwazi ukugaya upelepele. Angifuni uqamba amanga, wayishintsha ingane yabantu. Abona manje ukhulekana akaseyena ukhulekana, sekuyibhubesi uqobo lakhe. Hayi, asaziyo zalamkomoni guys. Usipha amandla lapho nkosi yami, umane nje athula abuke asho ukuthi ulafe lihle kakhulu. Ningakhohlwa guys ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.